We want justice for Eve Sakila. We want justice for Eve Sakila. Amashusho ateye ubwoba, umugabo aryamye hasi, abagabo 5 bamusikamiye ku mutwe no mu ijosi, iminota 5 yose, ntaho gucikira, ntaho guhumekera. Ibi si imikino ya filime, ni ukuri kwabaje kwabaye mu mujyi wa Dublin muri Ireland. Uyu ni Eve Sakila, umugabo ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese byagenze bite ngo yicurwa gashinyaguro mu gihugu yari yizeye mu mutekano? Ese amateka ya George Floyd yaba yisubiyemo ku mugabane w'i Burayi? Urakaza neza kuri Pilot Rwanda. Uyu munsi tugiye kwinjira mu nkuru babaje yateye imyigaragambyo ikomeye muri Ireland ndetse n'i Burayi hose. Nshuti bakozi ba Pilot Rwanda, tubahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere udukurikiye, kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru agezweho. Inkuru yacu uyu munsi irabaje cyane. Ni inkuru y'akababaro, inkuru y'akarengane, ndetse ni inkuru yatumye abirabura benshi batuye ku mugabane w'u Burayi by'umwihariko muri Ireland bagira ubwoba bukomeye ndetse bakibaza ku mutekano wabo. Ni inkuru ivuga ku rupfu rwa Eve Sakila, umugabo w'umunyekongo wapfiriye mu maboko y'abashinzwe umutekano. Reka tubijyeho mu buryo burambuye umenye uko byatangiye nuko byarangiye ndetse n'ikiri gukurikiraho. Byari ku itariki ya 15 Gicurasi 2026, Eve Sakila, umugabo wari ufite inzozi n'imishinga nk'abandi bose, yari mu mujyi wa Dublin, umurwa mukuru w'igihugu cya Ireland. Ni umuhanda urimo abaturage benshi, umuhanda ukorerwamo ubucuruzi bwinshi, uhora mu rujya n'uruza rw'abantu benshi. Iri hafi y'iduka rikomeye, iduka rizwi cyane mu gihugu cya Ireland ryitwa Arnott's. Arnott's ni iduka rinini abantu benshi bahahiramo ibintu bitandukanye buri munsi. Ariko si ibintu byahindutse bite? Amakuru avuga ko Eve Sakila yafashwe n'abashinzwe umutekano bita security guards, bamukekaho kwiba muri iryo duka. Icyakora uko gufatwa siko kwabaye ikibazo, ahubwo uburyo yafashwemo n'imbaraga z'umurengera zakoreshejwe n'ibyo byavuyemo amakuba akomeye. Ku kibazo cyo gukekwaho kwiba, ubusanzwe umuntu arafatwa agashyikirizwa polisi cyangwa inzego z'umutekano, ariko kuri Eve Sakila siko byagenze. Abashinzwe umutekano bakaba barihaniye bo ubwabo, bakoresha imbaraga zidasanzwe batari bakeneye gukoresha ku muntu umwe wari wenyine. Amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga nka za social media zose yerekana ibintu biteye ubwoba. Muri iyi video ubona abagabo 5 bibigango bafashe Eve Sakila. Ntibamufashe gusa, ahubwo bamuryamishije hasi ku ngufu. Bamuryamishije hasi iminota igera kuri 5 yose. Iminota 5 ni myinshi cyane iyo umuntu ababara yatakambaga. Muri iyo minota 5 amashusho agaragaza neza ko bamwe muri bo muri abo bagabo bari bamusikamiye ku mutwe ndetse no mu ijosi. Gerageza kwiyumvisha iyo shusho imbere y'amaso yawe. Umuntu umwe aryamye hasi atsikamiye n'abagabo 5. Umwe amushyizeho imbaraga ze zose ku ijosi. Ibimubuza guhumeka neza, ibimubuza kwisanzura, ni ibintu byatumye ashira mu mwuka, yicwa urw'agashinyaguro. Ubu buryo bwo gusikamira umuntu ku ijosi ni uburyo bwamaganwe ku rwego rw'isi kuko buhungabanya imihumekere y'umuntu, bikaba byamuviramo urupfu mu masegonda make, nk'uko byagendekeye uyu munyekongo Eve Sakila. Ibi bimaze kuba, iyi video imaze gusakara hose, uburakari bwuzuye mu gihugu cya Ireland hose ndetse no ku isi hose mu bindi bice bitandukanye. Abantu ntibabyumvaga na gato. Bikaba byibukije amateka mabi y'urupfu rwa George Floyd muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabyibuka neza mu mwaka wa 2020. Mwibuke ko George Floyd nawe yishwe n'umupolisi amutsikamiye ku ijosi iminota isaga 8. Icyo gihe isi yose yarahagurutse yijujutira ihohoterwa rikorerwa abirabura. Ubu rero abantu bari kuvuga bati amateka yisubiyemo. Ariko ubu noneho ntabwo ari muri Amerika, ahubwo ni Burayi, ni muri Ireland. N'urupfu rwabaje benshi kubera ko Eve Sakila yari umuntu waje gushaka ubuzima bwiza muri Europe, ahunga ibibazo cyangwa se ashaka iterambere. None aburi ubuzima bwe mu maboko y'abagombaga kumurinda.
Ibi bikaba byatumye benshi bagereranya ibyabaye kuri Yves n'ibijyanye n'irondaruhu cyangwa rasisme, aho abirabura bafatwa nk'abanyabyaha bakomeye mbere y'uko urukiko rubahamya ibyaha bakoze. Mu gusubiza kuri ubu bugizi bwa nabi ndetse n'akarengane kagaragara, imbaga y'abantu benshi ikaba yigabije imihanda. Abantu bateraniye imbere y'ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Irlande iri mu murwa mukuru wa Dublin. Bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane basaba ubutabera kubera iki gikorwa. Ntabwo basabaga ibintu bihambaye, basabaga ko amategeko akora akazi kayo kandi ko abishyuye umugabo babiryozwa n'ubutabera. Abigaragambya bari bafite ibyapa bitandukanye kandi baririmba amagambo asaba ubutabera, bari kuvuga mu ijwi rirenga bati ubutabera kuri Yves, bati kandi nta guhisha ukuri kandi nta gutinza iperereza. Bashakaga ko ibintu bisobanuka byihuse kuko kenshi iyo abirabura bahohotewe, iperereza rikunze kugenda biguru ntege cyangwa ibimenyetso bigahishwa abantu. Banazanye kandi ubutumwa bwamamaye ku isi bwa Black Lives Matter. Ubutumwa bwibutsa abatuye isi bose ko kutaba umuzungu bitavuze ko ubuzima bwawe bugomba gupfa ubusa. Buri muntu wese afite uburenganzira bwo kubaho, kandi niyo yaba yakoze icyaha n'icyo kwiba bakekagaho Yves, amategeko niyo agomba kumuhana, si abashinzwe umutekano bigira abacamanza mu muhanda. Ibi byagize ingaruka zikomeye cyane mu muryango w'Abanyafurika, by'umwihariko Abanyekongo baba muri Irlande. Lole Zoya, Vice President w'umuryango w'Abanyekongo batuye muri icyo gihugu, yafashe ijambo agira icyo avuga kuri iki gikorwa. Lole Zoya yasobanuye neza intimba n'ubwoba bwabitswe mu mitima y'abirabura. Yavuze ko Abanyekongo batuye muri Irlande batangiye kugira ubwoba bukomeye, bakumva batagitekanye na gato. Benshi ubu bafite ubwoba ko umuntu ashobora gusohoka mu nzu ntazagaruka amahoro mu muryango we. Niba umuntu ashobora kwicirwa ku manywa y'ihangu mu muhanda ugezweho, ahantu hahurira abantu benshi, abantu bareba kandi amategeko arebera, bizagenda bite ku wundi wese? Ubwoba bwumvikana neza kuko kwicwa kwa Yves Sakila kwerekanye ko inzego zimwe zishobora kudaha agaciro ubuzima bw'umwirabura mu bihe runaka. Leta ya Irlande ntiyashoboraga guceceka imbere y'ibi bintu biteye isoni. Minisitiri w'intebe wa Irlande Michel Martin yasohoye itangazo yemeza ko iki ari ikibazo gikomeye cyane. Uyu Michel Martin yavuze ko hakenewe iperereza ryimbitse, ryigenga kandi ryihuse kugira ngo hamenyekane ukuri kose ku rupfu rwa Sakila. Yagaragaje ko igihugu cya Irlande kigendera ku mategeko kandi ko abakoze amakosa bagomba kubiryozwa byanze bikunze. Ku rundi ruhande, polisi ya Irlande yatangaje ko yatangiye iperereza rikomeye ridasanzwe. Ubu bari gukusanya amashusho yose yafashwe na za kamera zo ku muhanda, izo bita CCTV cameras. Bari no gukusanya amashusho yose yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga na telefone z'abantu bari bahari kugira ngo barebe ibyabaye isegonda ku isegonda. Bakeneye kumenya uruhare rwa buri muntu wese muri bariya bagabo batanu bari bamutsikamiye kugera ashize mu mwuka. Kugeza ubu amakuru avuga ko ibisubizo by'isuzuma ry'umurambo, no kuvuga autopsy, bitaratangazwa. Iri suzuma niryo rizatanga igisubizo cya nyuma kigaragaza icyishe Yves Sakila mu buryo bw'ubuvuzi n'ubuhanga kugira ngo imanza zizakorwe neza. Muri rusange iyi nkuru ntabwo ari urupfu rw'umugabo umwe w'umwirabura. Iyi nkuru ni ikimenyetso cy'ibibazo byimbitse biri muri sosiyete. Yakomeje gukurura impaka zikomeye muri Irlande zijyanye n'irondaruhu, rasisme. Abantu baribaza bati, iyaza ko ari umuzungu ukekwaho kwiba, ese bari kumusikamira iminota 5 kugeza apfuye? Hari kandi impaka zijyanye no gukoresha imbaraga z'umurengera ku bashinzwe umutekano mu mahuguriro. Ese abashinzwe umutekano bahabwa amahugurwa akwiye yo gukorana n'abantu? Iyi nkuru yazamuye ikibazo cy'uko abirabura bafatwa muri sosiyete ya Irlande ndetse n'i Burayi muri rusange. Isaba ko abirabura bafatwa nk'abandi bantu bose nta vangura no kubahutaza. Mu gusoza, turakomeza dukurikirana iyi nkuru kandi tuzabagezaho andi makuru uko iperereza rizagenda rigaragaza ukuri n'ibisubizo bya muganga bya autopsy. Umuryango wa Yves Sakila urashavuye kandi turawihanganisha cyane muri ibi bihe bitoroshye.
wowe urabyumva ute nshuti bakunzi bacu? Ese urabona ubutabera buzagerwaho kuri Yves Sakila? Ese wemeranya n'abatavuga ko irondaruhu rikiri ryose mu nzego z'umutekano i Burayi? Tanga igitekerezo cyawe muri comments hasi hano rwose. Niba wakunze uburyo tukugezaho aya makuru, kora like, usangize iyi nkuru inshuti zawe na groupe za WhatsApp, kora subscribe niba utarayikora, kandi ukande kunzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru yacu ataha, kuko tuzakomeza kuyabagezaho. Tubifurije amahoro n'umutekano mwinshi aho muri hose.